ni rutahizamu mpuzamahanga w'umunyazimbabwe yitwa Obreshirwa. Uyu rwose akomeje kwifuzwa bidasubirwaho n'ikipe ya RAYON Sport nyuma yo kurekurwa na Azamu yo mu gihugu cya Tanzania yarasanzwe akinira. Ubuyobozi bwa RAYON Sport rero rwose buriraye kwibaba rwose nkuko bikomeje kugenda bigaragara, buvuga buti turashaka uyu rutahizamu mpuzamahanga w'umunyazimbabwe. Benshi cyane twaramubonye, turamuzi rwose mu ikipe ya Azamu, numwe mu bakinnyi b'abahanga, numwe mu bakinnyi bafite umupira ku rwego rwo hejuru. Biragoranye cyane kuba wamukura umupira ku kirenge, sinzi kuba mwibuka mu ikipe ya Azamu. Numwe mu bakinnyi ikipe Azamu yagenderagaho cyane, ariko biza kurangira itandukanye n'uyu musore w'umunyazimbabwe Obreshirwa. Ikipe ya RAYON Sport ikaba yinjiye muri deal yo kuba yashaka uyu musore ku bihumbi 20 by'amadolari ya Amerika. RAYON Sport baravuga bati tugomba kwibikaho uyu mugabo kuko twaramubonye, tuzi ubuhanga bwe, tuzi uburyo ari umwe mu bakinnyi b'abahanga kandi bashobora kugonga adversaire, ku bantu bibuka Ismaila Diarra mu ikipe ya RAYON Sport neza rwose nitaye mwe n'uyu umunyazimbabwe Obreshirwa, kuko tariki ya 24 Nyakanga uyu mwaka nibwo Azamu yatandukanye n'abakinnyi batatanze umusaruro barimo uyu Obreshirwa ari kumwe n'abandi barimo Niyonzima ari ukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ariko nyuma y'uko aba bakinnyi batandukanye na Azamu, ikipe ya RAYON Sport ikomeje kubifuza ku buryo bukomeye. Ibiganiro hagati y'aba bakinnyi n'ubuyobozi bwa RAYON Sport bikaba rwose bikomeje, nubwo basinyisha abombi, kubasinyisha byombi bisa naho bigoranye cyane. Gusa ukomeje kuvugwa cyane, ukomeje gushyirwa mu majwi cyane, binagaragara nifuzwa n'ubuyobozi bwa ikipe ya RAYON Sport ni Obreshirwa, uyu umunyazimbabwe ni ukomeje kwifuzwa rero cyane, kuko amakuru ariho na yuko uyu Obreshirwa kugira ngo RAYON Sport ibashe kumusinyisha birasaba gutanga amafaranga arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka umwe, n'umushahara byibura wa miliyoni 2 ku kwezi mu ikipe ya RAYON Sport, mu gihe mu ikipe ya Azamu yakiniraga yamuhembaga ibihumbi 5 buri kwezi by'idolari. Ariko ku makuru nanone mfite nkurura na yuko 1,500 cy'idolari rwose buri kwezi uyu mugabo ashobora kugihabwa mu ikipe ya RAYON Sport ku myaka ye 28 y'amavuko. Uyu mugabo wanazamukiye mu ikipe y'iwabo muri Zimbabwe Platinum FC, mwo ma ikipe akomeye hara mu gihugu cya Zimbabwe mu cyiciro cya mbere. Rero hariya iwabo rwose umwaka wa 2015 anayigiramo 2016 agurwa n'ikipe ya Hobl Ike yo muri Denmark, ayivamo yerekeza muri Young Africans zo mu gihugu cya Tanzania. Urumva ko ni umusore ufite ibigwi, ni umusore wagerageje kunyura mu mashampiyona agiye atandukanye, na experience yakuye muri Denmark. Akaba yifuza rero na RAYON Sport bwa yifuza kuba yazana uyu mugabo cyangwa se yazana uyu musore ngo aze asangize abakinnyi bandi yabasanze muri RAYON Sport ibyo afite, bityo RAYON Sport irushaho kuba ekipe ikomeye. Na nyuma yuko ibi bimaze kuvugwa ko abanyamahanga bashobora kuba 5 muri shampiyona y'u Rwanda, muri RAYON ku makuru mfite nayo ko hari abakinnyi bagera muri 12 b'abahanga bagomba kuza muri ekipe ya RAYON Sport. Kuko wenda ngarutse gato kuri Obreshirwa, uyu mukinnyi w'inkingi ya mwamba rwose mu ikipe y'igihugu ya Zimbabwe muri 2018 nibwo yasinye ikipe yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cya Misiri yitwa Nogumu FC, ayijyamo muri uwo mwaka ubwo yagurwaga miliyoni 50 na Azamu iheruka kuba yamurekura cyangwa se yamwereka umuryango. Rero ni umwe mu bakinnyi b'amahanga Azamu nayo ubwayo bakubwira ati kuba uyu mugabo ataratanze umusaruro suko rwose ari umukinnyi mubi, ahubwo ni ibihe bitagenze neza. Ntabwo umukinnyi ashobora guhirwa igihe cyose, ariyo mpamvu rero RAYON Sport yinjiye muri iyi saga, yinjiye muri iyi deal yo kuba yasinyisha uyu Obreshirwa. Akaba ari uko nkuko bimeze kuri rero kuri Obreshirwa uri kuvugwa cyane mu ikipe ya RAYON Sport. Hanyuma muri ikipe ya RAYON Sport
undi mukinnyi ukomeje kuvugwa ni rutahizamu w'ibihe byose yitwa Babua Samson cyangwa se Samson Babua Omovial, ukomeje kwifuzwa cyane n'ikipe ya Rayon Sport. Uyu mugabo yasinye mbanziza amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport, na mbere yuko amasezerano ye arangira rwose ubwo yakiniraga ikipe ya Kiyovu Sport. Biravugwa ko uyu mugabo rwose iki cyumweru kitari burangire adasinye ikipe ya Rayon Sport, cyangwa se kiri burangire abaye umukinnyi uhoraho w'ikipe ya Rayon Sport. Ko n'umukinnyi ukomoka mu gihugu cya Nigeria yari yasinye amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Kiyovu Sport. Bumvikana ko amasezerano ye azarangirana na shampiyona, kandi koko niko byagenze. Uyu musore mu minsi mike yashize mwagiye mwumva saga zawe hagati n'ubuzi bwa Kiyovu Sport, ariko amakuru atugera avuga ko uyu mugabo ari mu biganiro birambuye bisesuye kandi binageze kure n'ikipe ya Rayon Sport. Yari yanifuje Babua Samson mbere yuko yerekeza muri Kiyovu Sport, gusa Kiyovu Sport iza kubarusha rwose amafaranga iramutwara. Ariko amakuru ya Babua Samson muri Rayon Sport kandi avuga ko rwose akuzwa n'ibihe byari bimaze iminsi bivugwa ko Skol yemereye Rayon Sport kwigurira abakinnyi byibura bane bafite amazina akomeye kugira ngo bazayifashe kwitwara neza mu mwaka utaha w'imikino. Ibyo byose rero bikomeje kugenda bivugwa muri Rayon Sport na Babua Samson Omovial, uyu rutahizamu rwose w'umunyanigeria. Babua Samson aramutse mu ikipe ya Rayon Sport, shampiyona y'u Rwanda bivuga ko izatangira mu kwezi kwa 10, yabigiye kugira amakipe navuga akomeye irimo abakinnyi b'abahanga bafite umupira ku kirenge. Ari ya shampiyona ifite rivalite, ari ya shampiyona ifite guhangana kwa amakipe. Uyu munsi niba tuvuga ngo Rayon Sport ntiyatwaye igikombe cya shampiyona, gutwara igikombe cya shampiyona umwaka utaha birashoboka cyane. Niba twumva Samson Babua, tukumva Obricherwa, tukumva Muhire Keverune, tukumva ruvumbu nzinga, nabo tugarukaho mu kanya gato cyane, tukumva n'abandi basore batandukanye, tukumva Michael Sapongo. Nubwo hari bimwerekeza mu ikipe ya Kigali, ariko Sapongo mu cyumvirizo ntera n'icyuko rwose nta bihindutse agomba kuba ari umukinnyi wa ikipe ya Rayon Sport. Iyi kipe ya Rayon Sport nkeka ko yabitandukanye ihabanye na Rayon Sport abantu baherutse kubona mu myaka 2 ishize ya Rayon Sport idatwara igikombe, ya Rayon Sport ibabaza abakunzi bayo. Ariko nanone kuri uyu musore Babua Samson, mwibuka ko rwose Rayon Sport atari ubwa mbere yabimwifuje, ngeze no kumwifuza birangira agiye gukinira ekipe ya Kiyovu Sport. Babua bivuga ko muri Kiyovu Sport rwose muri Rayon Sport atanze kubakinira kubwuko atifuzaga gukina ku rwego rwo gukina Rayon Sport, ahubwo ari amafaranga, kandi wari wese akora ibimufitiye inyungu. Umunsi byari kugorana cyane Babua Samson yirengagije nka miliyoni 10 Kiyovu Sport yamuhaga akajya gufata 7 za Rayon Sport n'urugero. Ariko uyu munsi birashoboka, birashya bimushyira mu ikipe ya Rayon Sport, kuko nawe ubwe akubwira ati ndifuza gukina mu makipe y'i Kigali. Kandi Rayon Sport nayo nubwo ari ikipe iri mu nzove, nta Kigali, ni ikipe tuzi. Uyu munsi niba tubona Babua yaragaragaje urwego ruto cyangwa se rubi muri Kiyovu Sport muri sezo ishize, kandi twatubona Rayon Sport ari ikipe hamahirwe buri mukinnyi izamura n'impano z'abakiri batoya. Twangiye twumva abakinnyi benshi batandukanye twagiye tunababona banyuze muri Rayon, ariko uyu munsi wa none bakaba bari ku rwego rwo hejuru rushimishije. Iki rero ni ikikwereka ko ugeze muri Rayon Sport arahirwa, ugeze muri Rayon Sport hari ibyo ageraho. Samson Babua rero uyu wageze mu Rwanda rwose mu mwaka wa 2016 azanwe na Rutemu Erijo, uhoze ari umunyamakuru wa Radio 1, nakoze kuri Radio Rwanda. Kuri ubu ngubu rwose kabasigaye abarizwa mu mwuga wo gushakira abakinnyi cyangwa se ari umu agent. Baramwibuka rwose uyu Rutemu Erijo azana uyu Samson Babua, yari umwe mu bantu bari bafite ijambo mu ikipe ya Sunrise, ariko biza kurangira Babua aseze kuri Sunrise ajya muri Kiyovu. Ariko bikigezweho intaho nta yindi no kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport. Hanyuma ruvumbu nzinga, uyu reka bari nabo tunasorezaho. Ibya ruvumbu rero sinzi umuntu uzabivumbura
cyangwa se umuntu uzamenya ngo biteye bite, cyangwa umuntu uzamenya ngo birava he bikagana hehe, uyu mugabo Ruvumbu akomeje kurisha imitima bariyo. Nibyo Ruvumbu ntiyifuza kuva muri Rayon, ariko se ubuyobozi bwa Rayon Sport bwo burakora iki? Ni iki buri gukora kugira ngo Ruvumbu ahabwe amasezerano? Niba twarabonye urwego rwa Ruvumbu muri sezi ishize, niba twarabonye ari Ruvumbu ushobora guheka ikipe ya Rayon Sport, twabonye ari Ruvumbu ufite umupira ku rwego rwo hejuru n'imo se yityaye hariya, ni Ruvumbu wagerageje kwiyereka bariyo. Abaraye umunsi wa none bashaka wa mukinnyi uza akagaragaza itandukaniro. Nibyo Ruvumbu yagaragaje itandukaniro, kandi nta utarabibonye, nta n'utarabonye ko ibyo yakoze byatanze umusaruro. Ariko uyu munsi abari benshi bakeneye kumva ngo Ruvumbu yasinye cyangwa ntari businye. Ubuyobozi bwa Rayon Sport barakubwira buti nyuma yaho bumenye ko umubare w'abanyamahanga babaye 5 muri shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, intego nta yindi, abagiye baragiye, ariko abasigaye no gukora ibishoboka byose bakabagumana bakabasigasira. Ku isonga harimo URT Ruvumbu. Uwatakaza umukinnyi nka Ruvumbu ukambwira ngo uzabona nde wundi? Nigeze ananiza ubuyobozi bwa Rayon. Ntabwo ubwabwo buricara bubwiye buti twafashe umwanya twaganira na RAYON Ruvumbu. Uyu munsi nta kipe iri kwifuza Ruvumbu uretse Rayon Sport. Iki cyari cyo gihe wari nawo mwanya wo kugira ngo Rayon Sport n'ubuyobozi bwayo buve mu byo burimo, bufate umuntu witwa RAYON Ruvumbu, bumwicaze ku meza yo mu nzove, buvuge buti Ruvumbu turaguha ibi, turakugenera ibi. Niba tubona Muhire Keve avuga ati nge nta yindi kipe najya muretse Rayon Sport, eske niki kibura kuri RAYON Ruvumbu ngo ahabwe amasezerano? Cyangwa abo bose niki kibura ngo bahabwe amasezerano? Harabura amezi 2 cyangwa ukwezi n'igice shampiyona y'u Rwanda igatangira, ariko isoko ry'igura n'igurisha hari icyo rigomba gusiga mu ikipe ya Rayon Sport, hari n'icyo rigomba gusigira ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Uyu munsi Rayon yabaye insina ngofi, yabaye ya kipe itari gutanga icyizere, itari kugaragaza ko iri no ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ngo bigaragariza abakunzi bayo. Ariko kuri RAYON Ruvumbu nzinga Mambote Asisi we rwose uyu ari mu bagenda. Mufite Manase Mutatumbedu arahari, mufite Sugira Ernest mutarongerera amasezerano, nako mutaraha amasezerano, kandi nyamara ikipe ya APR yo yaramurekuye rwose. Sugira nubwo atabaniye neza Bareyo mu gutaha izamu, ariko uyu wari wo mwanya kugira ngo mwongere mwicare muvuge muti Sugira nawe tuguhaye iki amasezerano, mwubake ikipe ikomeye. Nkeka ko uramutse ufite Muhire Keve, ukagira Babu wa Samson, ukagira RAYON Ruvumbu nzinga, ukagira Michael Sapongo, ukagira Obre Kirwa, ukagira n'umwataka nahoze mbona bari kwifuza cyane witwa Osen wakinaga ikipe ya polisi yo muri Uganda, ukagira na Sugira Ernest, iyo kipe nkeka ko nta muntu numwe wayiva mu nzara, nta muntu numwe wayiva mu nzara. Uyu munsi Masudi Juma wanaje nk'umutoza, ariko abantu bakeneye impinduka, abareba bakeneye impinduka zawe. Nizo challengement wazanye kubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Nutabashyiraho pressure, wabwire ko hakenewe abakinnyi, wabwire ko hakenewe abataka, wabwire ko hakenewe abadefenseur bahoraho, wabwire ko hakenewe abamediateri. Ntabwo ikipe ya Rayon Sport ntabwo abantu bazayibona mu kibuga ari ya kipe iryana, cyangwa se ari ya ekipe ikomeye uwari wese yifuza gutangaho umusaruro, cyangwa se yifuza kuba yagira icyo yibonaho ari nka ekipe ikomeye. Byose rero biragendana n'iki? Biragendana nuko ari ubuyobozi bwa Rayon Sport bushyira imbaraga mu kuvuga buti turava hehe turagana hehe, nuhe mwataka dukeneye, nuhe mu defenseur dukeneye, nuhe mu mediateri dukeneye mu ikipe nka Rayon Sport. Sezo uyu mwaka utaha ikaba ari ya Rayon Sport itanga icyizere, challenging abantu bakeneye kongera kubona Rayon Sport igera ku ruhando mpuzamahanga muri CAF Confederation Cup igera kure. Rayon Sport imyaka ibaye 2 igiye gushyira 3 itongera guserukira u Rwanda, nyamara ayo mateka yanditse muri Confederation Cup yaryoheye benshi, yanyuze benshi. Iyi Rayon Sport rero ukagutwara igikombe nyakarambi byaryoheye benshi, byanyuze benshi.
hakenewe rero icyakorwa kugira ngo Rayon Sport yongere igura abakinnyi bakomeye n'abifite nabo ibakomereho kandi ibarambeho.